Ćao svima, danas ćemo da pričamo o antivirusima. To jest, da li jedan antivirus program može potpuno zaštiti vaš računar. Znači, antivirus program je software koji vas štiti od virusa, to jest trojanaca, spywarea, rootkitova i mnogih drugih malicioznih programa. I ukoliko vi smatrate da vam je potreban samo antivirusni program da bi zaštitili vaš računar, onda je za to dovoljan i običan besplatan antivirusni program poput Microsoft Security Essentials ili, na primjer, AVG Free, znači programi koji se ne plaćaju. Ali, znači, morate imati u vidu da nijedan program nije savršen i da vam je pored antivirusne zaštite, znači, potrebna zaštita i od ostalih pretnji po sigurnost vaših podataka, jer ti besplatni programi nemaju, znači, sve opcije kao oni plaćeni. Znači, kao oni što se plaćaju. Znači, niko od vas ne bi volio da mu u jednom trenutku nestanu poverljivi podaci sa računara i naravno za takav vid zaštite nije vam dovoljan taj običan besplatan antivirus kakav je Microsoft Security Essentials ili AVG Free, znači već vam je potreban neki kvalitetniji antivirusni program, znači onaj što se plaća naravno, jer ima više opcija. I, znači, da spomenem neke Asset, Node32, Norton, Kaspersky, Gedata, Bitdefender, Avast, ne znam, Avira i znači mnogi ostali, ima ih još dosta. I, znači oni koštaju negdje između 20 do 50 evra, znači možda neki i više koštaju, ne znam. Ali šta hoću da kažem, to jest, ako nemate novca, onda preporučujem da koristite, to jest ako imate važne podatke na računaru, onda vam preporučujem besplatan antivirusni program, znači kao taj Microsoft Security Essentials i malware scanner, kao što je Malwarebyte anti-malware ili Super anti-spyware. I naravno, znači, ako koristite ta dva, jeste da se Malwarebyte anti-malware također plaća, ali također ima i free verziju, znači ne sa svim opcijama, ali ipak je, znači, bolje imati, znači, ta dva besplatna programa na računaru ako imate neke važne podatke. I za kraj da sumiramo šta sam do sada rekao i da dodam nešto, ja ću podeliti antivirus u 3 grupe, to jest opcije. Prva opcija je besplatan antivirusni program zajedno sa anti-malware scannerom. Druga opcija je plaćeni antivirusni program jer ima više opcija nego besplatan antivirusni program i imat ćete bolju zaštitu da zaštitite vaše podatke, bili oni važni ili ne. I treća opcija ste vi. Vi ste najbolji antivirus jer, kao što sam rekao, nijedan program nije savršen, bio on plaćeni ili ne. Od vas zavisi da li ćete uopšte koristiti antivirus, ne kažem da ne morate koristiti. Naprimjer, dosta ljudi koriste antivirus jer su ih drugi ljudi uplašili sa pričama o virusima, a imaju, naprimjer, samo 512 MB rama i onda se pitaju zašto im računar koči, a to kočenje najbolje mogu primetiti kada je antivirus počne da skenira računar, a neki antivirusi koriste više od 512 MB rama. I za kraj da vam kažem, ako dobijete neki jači virus, neće vam pomoći ni svi ovi antivirusi što sam nabrojao u videu i to je to. Ćao!